Nidaul Islam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Amuna-muna inkatan sa sanglitan ibang pupudjihan tuput sadya pa katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala salta iban tap-tap patauron na to in salawat iban salam na to pajunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In mapuas din dito mga maastay manghud na mo pag-akama amuin way nagbabati laul yari bihayaon amuin dimihil na sa buwakto di maka iban dimungog ha amuin pagkabiaksahan sing kita niyo hapog program na to ha amuin malam Jumaat puas isa imahuli hitukbal na muin sa salam-salaman kanyukatan salam kasilasa nagdarasin ka sa jetraan halapal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In mahuli niya mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala palanggungan na mga pag-akama masimasira kita niyo yari amuin kitab amuin biya pangadjian sing kita niyo maniu tiyo amo na impagyanong kitab ad-durusul muhimma li ammatil ummah ha pangadjian ikaupat yari kita niyo ha amuin pangadjian ikaupat tibayhuan sin tauhid damikyan daisab tibayhuan sinamuin syirk pagsirik hakab tangan sin Sheikh amuin nagbakto sing kitab laong niya basahon na to haba sa Arab ad-darsul rabi' aqsamut tauhid wa aqsam asyirk bayanu aqsamit tauhid wa hiya thalatha tauhid ar-rububiyyah wa tauhidul uluhiyyah wa tauhidul al-asma was sifat amma توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك وهو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده ولا يجوز صرف شيء منها لغيره وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل عملا بقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية ولا مشاحة في ذلك لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. Amuyat to in kabtangan sin Sheikh ha laong tabihan ha biaptul niya sulat ni haba sa Arab tibayuan sin pagtauhid damikyan daisab tibayuan bahagian sin syirik. Muna mga maastay manghud na mo hapag-akama kaulungan kita niyo katan sin Allah subhanahu wa ta'ala in tauhid parakala dakula muna uning pagyanon tauhid in tauhid in kahupuan niya laong niya ifradullahi bima yakhtassu bih amuna in tunggalun ta in Allah subhanahu wa ta'ala tartanto haamuin kabasaran magkulang maglawi
tudyo sadya matukaniya. Dahil naman ha parakala sin uluhiya, insyaallah masabot kita niyo, rububiyya ibal asma was sifat. Tunggalon na tuin Allah subhanahu wa ta'ala kapag ibadat matukaniya. Tunggalon na tuin panghakad in pagparat sa pa Allah subhanahu wa ta'ala in katan alam atawa kaun ini atawa makhluk ini Allah subhanahu wa ta'ala intag papanjarihan kaniya. Demikian tunggalon na tuin Allah subhanahu wa ta'ala in kasipat-sipatan kangan-nganan sampulna jat sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala amun tartantu kaniya laysa kamislihi syai' wayruun makasibu haununu parakala tawakan hang sulagununu. Amo yato magkulang maglabi in maana sin pagyanong tauhid. Tunggalon tayo Allah subhanahu wa ta'ala haamu in tartanto sadya kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na lang ta si mga pag-ibadat ini harap sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. In tagpapanjaran sin kataan Allah subhanahu wa ta'ala sadya way lamud niya. Damikian imangan amoy mga kasipat-sipatan kangan-nganan siyampulna sin Allah subhanahu wa ta'ala hasipat niya sampulna inyan tartanto sadyaha Allah subhanahu wa ta'ala wayroon dukaing makasibu makhluk tiya panjari niya. In tauhid mga palanggungan ng mga agama Islam ini sa lagu-lagu parakala salta in tauhid amo ini maksud may takita niyo piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya magtauhid magibadat matto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Malago na sa to parakala amuin kay ngatan mo imaksud mo bang may takaw piya panjari piya aun piya kari padunya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab biyaitan kita mga palanggungan ng mga agama Islam halawom sin Quran wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Pasal sin tauhid piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in jin iwan si manusia buat malainkan magtag-ipon magibadat tunggal tudyo sa jamatukan niya. Amun atuin kamaksuran lang tabihan kalaguan sin tauhid ini piya panjari manusia sabab sin ini. Demikian in maksud sin pagparasin Allah subhanahu wa ta'ala kanabinabihan karasul-rasulan sabab sin ini amuin magtag-ipon tunggal magtauhid imano siya pa Allah subhanahu wa ta'ala lumayo daing hakatan amuin pag-anong takot amuin hika paling amuin di kapag ibadat simano siya pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab siyabot na sa paparman niya wala kad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. In tiap-tiap umat nakauna yatto sambil simbihayaon umat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawakan kanabi-nabihan karasul-rasulan piaparasin Allah subhanahu wa ta'ala mari magtag-ipon magtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala wajtanibut taghut. Umanib dahil hakatan amuin hinang bukon marayaw amuin hikabatal sin pagtauhid amuin hinang takot ingkatan amuin puas hikalarak sin pagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amun natin pagtakon takot. Bihato yung kalaguan sin tauhid piarain rasul iwan sin nabi sabab sin ini. Demikian in tauhid ini ka-Islam amo ini agama atinya fitra si manusia pia panjari in kita manusia mari pabawasin gumi ini in kita asal muslim aun tauhid ta aun karya salita to aun pagtauhid ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sabot dahil sabsintuhan na to Rabbul Alamin fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa alaiha.
subay kita buntulon tayong pag-akamata, amuin hauno kita karya sali piapan jarisin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon kita magad hauno karya sali piapan jari kita sin Allah subhanahu wa ta'ala hapag tauhid. Hati niya in kita niyo manusia ini miyari kita niyo pa dunya yan dimarakan ha dugo sin kita niyo imparakala ini sa innang laraki kaniya biyata sin junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala alfitrah fa abawahu yuhawidani o yunassirani o yumajjisani. Ingkatan piag anak mari pa dunya ini halawang fitra sila, halawang pagtauhid sila, halawang ka-Islam sila, Muslim. Sa doon mayan limaggo inna sabab sin kiyahinang nila kiyaig kanila sin pagtauhid, kiyahinang nila Yahudi, Nasrani o Majusi sabab sin mga kamaasan nila. Ang kanang kamaasan ama iban sin ina, iban sin kaapu-apuan nila long tawang sila nakaabot-apo, ama tunahin ang sabab nakalarak sin ka-Islam sin pagtauhid doon haginhawa nila. Damikian mga palanggungan na muhaaka ma Islam, yung pagtauhid ini syarat hikatayma sin ammal na tu saleh. Yung tauhid syarat sin hikatayma sin ammal na tu saleh. Hangkan na bangkitan yung mabaya amuin matayma aun pusuon na tu aun dawhaton na tu aun makawa na tu haadlaw kana susungon adlaw akhirat subay na tu pali alhaw ning pagtauhid na tu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab biyabay taan kita niyo sintuhan na tu Rabbul Alamin halawang Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih syai'a. Isyusurain ka tu tanyo namin nagaangan-angan aun mapuso niya haadlaw agana kakitaan yan amal niya suway siya maghinang marayaw magkataan sin hinang marayaw tibay huan hinangon niya kataan sin hinang mangi liangan layuan niya wala yushrik biibadati rabbih syai'a. Salta ayaw siya magsirik, in sirik lawan sin pagtauhid kana siya but nato dahil nilong tabihan. Sabab bang kawahalaw amal halaw ko panauhid pagubos nagsirik ka pa Allah subhanahu wa ta'ala biatal mo yung katan hinang muyat to akan na nasabutari imaksud syarat siya sinamuin hikatayma sin amal na to saleh. Damikian isyusyo na mo yung laong tabihan bang kita mabaya dumayaw indagan sing kabuhian ng tariha dunya in paghula-hula tariha dunya dahil naman hapamaybay ta sambil pakauman sambil pahula subay na to palihalaw ning pagtauhid pag-ibadat tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala panauhid matu kaniya sabab wala kita niyo iyawam sintuhan na to Rabbul Alamin biyabay taan niya resab kita niyo in Tuhan na to Rabbul Alamin piyasa watud katutan tungod sin parakala ini alladina amanu walam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. In mga sila amuin nagparat saya nag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala salta in pag-iman nila wala nila amuin liamuran sin zulm amun wala nila iyan niya yung ginawawaran nila in anya yari sa lagu-lagu pag ginawawaran si manusia amun yung pagsirik wayron na malaggo amuin anyayahon mo laukan mo in ginawawaran mo dugaing dahing kasirikan si manusia pawaran niya kana siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala haruwaing ayat inna syirka la zulmun azim in amu in sa lagu-lagu anya si manusia
pag ginawa niya, amo na magsirik siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yalbisu imanahum yudhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Nabang ko nag-iman matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, yan kay min pagtauhid, salta way ko to nagsirik. Hang sulag uno-uno, ulaika lahumul amn. Na ikaw na inamuin makadawhat, sing kasanyangan, kasalamatan, kasajaytran, hum muhtadun. Salta in ikaw, halawm kau hidayat, marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, halawm ko sin pamandu niya, halawm ko sin guideline niya. Demikian sa lagu-lagu asaling kalabian sin tauhid ini di nato laong tabihan hambuki ni waktu long tatapik sa sabutun nato labay-labayan at iniya sabab sin hikasud nato sulga sin manusia pa adlaw akhirat makasud sulga mo nato tungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala sa lagu-lagu dahil mga tungbas sa lagu-lagu sin Allah subhanahu wa ta'ala mga sila amuin napalihala nila yung pagtauhid ha ginawabaran nila sila na inamuin haramun sin Allah subhanahu wa ta'ala in nalka tiniyapasuro na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala surga in kahupuan niya mga maastay manghud na mga pag-agama in parakala sin tauhid parakala dakula sabab bang nalarak in panauhid sin manusia nagsakutoy manusia ha amuin parakala tuwi ni sabuton sing kita niyo hihayaon tanto na sadya malarak in kataan amal niya na in hukuman ini bukun ini hukuman sin hisiu biya kato manusia sa ini hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan na mga miyulya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala bang nato basahon kitaon marayaw in Quran dayang ha panagnaan sambil pagkahinapusan bang hatungod pagtauhid pagbisarahan laong tabihan na di nagumo dayang hatu ini inamuindaran si panauhid ta pa Allahu subhanahu wa ta'ala di na siya gumawa dayang hatu ini demikian bangkaw nagtatauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala biyabaytaan kaw sabsin Allah subhanahu wa ta'ala sini kapalihala mo sin pagtauhid mo hikalayo mo rin haamuin kasirikan ibang biyabaytaan dasab ko sin Tuhan Rabbul Alamin amuin mangbiyadi ini namun kapiligruhan sinamuin pagsirik biyabaytaan kita in kalaguan sin tauhid biyabaytaan kita wala kita iyawam sin Tuhan nato Rabbul Alamin sambil piarahan kita ni Rasul demikian kapiligruhan sin pagsirik piarahan desab kita niyo nabukon ini laong tahukuman hisiu sa ini hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah hipasampay nato bang biya din hukuman sin Tuhan nato Rabbul Alamin ha mga makalanggal sara bihay ni sabab in pagtauhid amo ni sa lagu-lagu ibadat inlawan niya sirik amo ni sa lagu-lagu dosa amo to mga ipon miulya kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala in panagnaan laong niya bayan aqsamit tauhid wa hiya salasa tauhidur rububiyyah wa tauhid al-uluhiyyah wa tauhid al-asma was sifat in panagnaan dayon laong na amma tauhid ar-rububiyyah fa huwa al-imanu bi anna Allah subhanahu al-khaliq li kulli shay wal mutasarrif fi kulli shay la syarika lahu fi dhalik in panagnaan niya mga kay manghud na mga pag-agama amo na in tauhid ar-rububiyyah in tauhid rububiyyah amo na in pagyanon in kita niyo subay kita niyo mag-iman magkahagad magparatsaya bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala siya in tagpapanjari singkatan uno-uno ini iban tag amulahi kaniya la syarika lahu fi dalik wayroon nakalamod kaniya hisiu-siu rin di parakala ini
Na in tauhid pag-anong rububiyya, iban sin uluhiyya, iban sin al-asma was sifat, ini hati niya bukon ini siya di mo siya manjari papagkanaton. Amun long mo magkahakad ka hambuok, di ko magkahakad hambuok. Atawa magkahakad ka harwa, di ko magkahakad hambuok. Suway ini magkahakad kita katan. Ini biyahari si mga ulama long tabihan supaya maluhay kita makahati mangbiya din dagbos sinamu intibay tinya pagtauhiran ta pag-imanan ta kahakarun ta para sayahun ta hatungod day dia akan katusin Allah subhanahu wa ta'ala. In karya sa linya ini, in bahagian ini kiawa sin mga ulama dahil nga Quran iban sin sunnat sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati niya bahagian niya ini nabahagi siya ba ini biya siya sin mga kamatauran sara hati niya onda isab tibayhuan niya bihan in bahagian ni hati ni halawm atulan halawm sara sabab kiawa dahil nga Quran iban sin sunnat si Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamatauran amuin atulan sara sing kita ni agama labay siya kiaingatan dahil nga amuin pagbasa paghati sing Quran iban sin sunnat si Nabi Natu Muhammad. Bukun ini long tabya ada kala kaybanan iman long ta may ta naka in pagtauhid in karya sa lihambuk da bunal satu hambuk dasa ini niya supaya long tabihan maluhay ta pahamun maluhay kita makahati ini niya bukun ini bas long ta tahanahana na gimu asa dyan ini sa labay ring ha amuin pagyanun istikra iban sin tatabbo amuin bang mukitaun dungdungan marayaw basahun marayaw in Quran iban sin sunnat sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam para kala pagtauhid di na siya makakuha in pagbisarahan niya hangyanan ini pagyanong ar-rububiyya tauhid ar-rububiyya al-uluhiyya iban al-asma was sifat. Inya to sa mga ulama long tabihan bukon dahil sa bihato namuin pagngan kaniya aun dahil sa long tabihan si mga kaibanan ngiyanan nila in al-asma was sifat ini paghambuk nila ngiyanan nila long na tauhid ilmi at niya lumabay ring haamuin tauhid rububiyya iban sinamuin al-asma was sifat lumabay siya ring haamun subay mukahatihan kanya pangadjiun sinamuin kitabihan imaksud dato at niya biha dato namuin gwa niya ubos in tauhid uluhiyya tauhid amali sabab sinamuin di kita tinya maghinang na kita bang biya di in pagkag-ipon ta pa Allahu subhanahu wa ta'ala inya tuway runda tulong tabihan sa niya amuray long tabihan ni namuin maksud sing kita habiha tulong tentay bihagi nila nagdua in kaybanan piya paghamuk in kaybanan long tabihan duwaing sa imaksud hambuk dakatan duwaing nga jengan sa imaksud niya hambuk da long tabihan hatungod sinamuin bang biya di nim pagkawata di mihil kita misal dahil nga Quran iban sin Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala bang biya di nim pag na to biya din long tabihan kaingat ta in tauhid rububiyya tauhid al-uluhiyya tauhid al-asma was sifat aun day mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala atawakan may ta long ta amuin kiyanganan si mga ulama kay ba nang biya long na piya pagpuno nila hambuk rububiyya iban sin al-asma was sifat
Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu alladhi khalaqas samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Maksud artinya in amuin rububiyah bansin uluhiyah, in ngianan nila long tauhid ilmi, amuin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala bihatu long tabihan in syahid in kamaksuran ha ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wa minal ardi mislahun. Allah subhanahu wa ta'ala in nagpapanjari sinamuin pitong lapis langit, iban na sin lupa, yatanazzalul amru bainahun, iban na sinamuin utan sin langit iban lupa, doon magnauggaban inamuin wahisin Allah subhanahu wa ta'ala lita'lamu. Tinim maksud dia supaya kaingatan sinamuin kita niyo kahatian sin kita niyo anna Allah ala kulli syai'in qadir. In Allah subhanahu wa ta'ala tinya makaraos sa mga parakala ununo katan, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala nasakop in katan ununo sinamun ilmu panghatisin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatine maksud dito hatungod sinamuin magparatsaya kita sin katan ununo ini kaun alam ininipya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin aun mga kangan ng kasipat-sipatan sampulna inini kahatian talabay nga amuin ilmu, pagtuntut ta ilmu, humati kita mang biadiin kanya. Ada po ni namuin tiyanganan hambuk tauhid al-uluhiyah law na tauhid amali. Amuin mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sa babin uluhiyah ini, mag-iman kita, magparatsya kita tartanto sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala, harman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Wairun maksud kulong na sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari sin jin iban sin manusia buat malaingkan magtag-ipon. At tungod sin uluhiyah among pagtag-ipon niyanan desab sin mga ulama lang na tauhidul ibadah, tauhid al-ibadah, tinya pag tauhid tinya pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Duwayng hadyangan sa simuda katani namuin maksud niya. Dahil di haamuin hatungod sin tutibayhuan amuin kiyanganan sin kita ni hatungod sin amuin pagtauhid biya sin amuin siyabot sin kita ni bihayaon bang natudungdungan ha suratul Fatiha sadya kabakan nato inamuin tutibayhuan niya tutibayhuan amuin pagbisarahan nakan na in tibayhuan niya amuin lang pagyanon ta biasin namin siyabot yung sheikh di kitab niya long niya tibayhuan niya isab ngianan niya amun parakala sin tauhid ar-rububiyah al-uluhiyah al-asma was sifat haamun ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala suratu al-Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, atin niya dahin di pupudyan iban sa sanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala sadya amuin Tuhan tagnilik sing kataan alam, tagpapanjari sing kataan alam, amuat to Tuhan sing kataan alam, Tuhan si manusia, Tuhan sing kataan. At niya tauhid rububiyah to pagyanon amut atin magparatsaya kita in kataan uno ini Allah subhanahu wa ta'ala in tagamulahi tagpapanjari kanya wayruun lamud hisyusyu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, ini dengan mga sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ubos, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amun yung tauhid al-ibadah, tauhid uluhiyah. Tinya, iyyaka na'budu, ya Tuhan namu,
kay mura kami magtag-ipon, mag-ibadat, tunggal, tudjumon kay mo, wa iyyaka nasta'in. Salta bang kami kasigpitan, kay mura kami ya Allah, mga tulong iban sintabang. Inin maksud dito katan, pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amun yung pagtauhid mo, haparakala, in Allah subhanahu wa ta'ala, siya in tagpapanjarihan singkatan makhluk ini demikian in Allah subhanahu wa ta'ala aun kangan-nganan sampurna iban sifat niya yan dah Quran iban sin pag-ibadat ta pagtauhid ta pag-ibadat ta tunggal tuput sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ang mga nasabot long tabi mga surah haupu sampul niya. Qul a'udzu birabbin nas. Para kalah niya Rabbun nas tauhid ar-rububiyah. Dahil hindi malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maksud lang tabihan mo in syahid dahil hindi amun sabutun tasadya hatungod sin qul a'udzu birabbin nas tauhid rububiyah pagyanun malikin nas al-asma was sifat ilahin nas Tuhan si manusia amunain Allah subhanahu wa ta'ala ini tauhid al-uluhiyah amun at tumagkulang maglabi mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala miulya kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala magkulang maglabi at tulong taring mga bisis na to dahil halom sin Quran amuin bangbiya din kita niyo nakakawa sin atawa nakasabot sin palbahagian tibayhuan sinamuin para kala sin tu tibayhuan sin tauhid amunen sabot sin syekh tauhid al-rububiyah al-asma was sifat iban tauhid al-uluhiyah biya na sin agi in tauhid rububiyah amunen mag-iman kita magkahagad kita magparadya kita bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala siyain tagpapanjarihan iban tagamulahi singkatan ununu makhluk pia panjari la syarika lahu fi dalik salta wayruun yattu nakaiban kaniya nakasaw kaniya haparakala yattu tuput sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya kanin kita subay kita magkahakad haamuin parakala amuin long tabihan ingkatan unu ini pia panjari ini iskatan sin Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw sab kita long ta amuin sa upama imano siya mag-iman na siya nagkahakad na siya ingkatan in langit in lupa in unu katan ini Allah subhanahu wa ta'ala in nagpapanjari kaniya sa haparakala dukaing along tabihan na tauhid al-asma wa sifat atawa tauhid amun uluhiyah pagyanun di isab kita magkahakad dayon dito di isab kita magkahakad dayon dito sabab hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw nagkahakad dayon di sa upama lang mo nagpapanjari sin langit wayrun dukaing Tuhan Allah lamikyanin lupa imanu sa ingkatanunu Allah subhanahu wa ta'ala sa di ko mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin di ko sa magkahakad sinamin in Allah subhanahu wa ta'ala on sifat niya atawa in Allah subhanahu wa ta'ala subay siya in tunggalom pag-ibadat mabiya kita sin mga sila amuin nakaunayat to nagkakahakad sila haamuin katan ununu hadunya ini atawa katampya panjari ini Allah subhanahu wa ta'ala sa sila mag-ibadat uno in hukuman kanila unin hukum kanila sin Tuhan na to Rabbul Alamin in sila to bukunda sila bihan long tabihan matawag nagtatauhid in sila to hukum da sila sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin musyrik nagsisirik wala nagtatauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanan Tuhan na to Rabbul Alamin di akitan yun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin sabab in amuin pag-iman na to ini haparakala ini
inilamod sereng ha pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suway sadya tupot tunggal matukan niya. Damikian siyabot pasin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala parman niya wa ma yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikun. Hiukum da sila sin Allah subhanahu wa ta'ala musyrik at niya in sila to nagsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala bukun da sila muslim. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Aun den mga manusia nagkahakad na intag amulahi tagpapanjiharan sin langit iban lupa manusia ingkatan alam ini Allah subhanahu wa ta'ala sa simasakutura pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nangin dua aradu ini Allah subhanahu wa ta'ala bang datungan sin masakit bukun damat to pa Allah subhanahu wa ta'ala mga yutabang. Bang dumatungin pakaradjaan dia akan sin Allah pag-ibadat di da mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Habiha pindagbus hiukum da sila sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun sila muslim. Sabab in mga sila nakaunayat to bang sila pag-asubuhon bang hisuin nagpapanjari sin langit iban lupa mayroon dugaing iban hibayta nila Allah subhanahu wa ta'ala sa di sila mag-ibadat para kala dugaing sin tauhid kiyukupur nila na dahil nito hiukum sila sin Allah subhanahu wa ta'ala musyrik at iniyan sila way nagtatauhid nagsisirik na sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na bangkitan niyo magtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala subay akaron na tulay sa bangunin bayta kato sintuhan na to Rabbul Alamin harukaing kahalan. Aparman sintuhan Rabbul Alamin fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Bangkaw nagtatauhid na pa Allah subhanahu wa ta'ala ayaw mo na sakutuhi, ayaw mo na limbangi impanauhid mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab inyat to amo na to in makakupuro na kato. Angkan na mga myulya kamusin Tuhan Rabbul Alamin aparakala sin tauhid rububiyah bunnalin kita magkahakad kita katan sin ununo hadunya ini iban sin haku asin dunya iban katan ha alam ini. Sabab pagyanun alam puas sin Allah subhanahu wa ta'ala yung katan alam yan. Hati niya malanyap da katan. Allah subhanahu wa ta'ala yung makapin bang dumatong nalong tabihanin namin kiamat. Subay niya tukatan ingkatan alam ini magkahakad kita, mag-iman kita intag amulahi kanya, tagpapanjari kanya Allah subhanahu wa ta'ala katan. Nayaw kita mag-amuin lang tabihan pag-abot pa tauhid uluhiya tinesab kita magkahakad. Sabab in himukum kato bukun bunalim pagtauhid ta biatal tayong pagtauhid ta liarak tayong pagtauhid ta bukun hisius yung manusia. In himukum amuren Tuhan na to Rabbul Alamin. Namari kita niyo pa amuin pagyanon tauhid al-uluhiyah. Law na sin Sheikh betaan kita niyo rendi in tauhid uluhiyah fahuwa al-imanu bi anna Allah subhanahu huwal ma'bud bihaqqin la syarika lahu fi dhalik. In dihilan niya kamaksuran pagyanon tauhid al-uluhiyah amuna in mag-iman kita magparatsaya kita bunnal tuudin Allah subhanahu wa ta'ala siyara in amuin mapatut pag-ibadatan pagtag-ipunan la syarika lahu fi dalik wayruun hang sulag ununulong tabihan pag-ibadatan tag buat malaing kan tuput sadya in Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyataan kita niya ha definition niya sinamuin tauhid uluhiyah ha maksud beta niya wa huwa ma'na la ilaha illallah. In tauhidul uluhiyah ini
Amuna ini in kamaksuran iban sin ma'na sin la ilaha illallah. Sabab in la ilaha illallah nagdara siya sinamuin dua rukun. Napi iban sin isbat. Hati niya napihan mo in wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan. Asal ini kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala jumatu in mataud Tuhan. Sa baktalon mo yung katan Tuhan. Mataud din Tuhan na dunya dito na mawusnganan. Akan na lang na la ilaha illallah. Amo na ini ma'na sinamun la ilaha illallah. Rukun iban sinamun rukun duara na sagut-lagut nararanya napiban sinisbat. Napihan mo in katan Tuhan. Di kau magtuhan kanila. Amurain Tuhanun mo nisbatun mo illallah. Amurain Allah subhanahu wa ta'ala. In tauhid uluhiyah amuna in ma'na kamaksuran sin la ilaha illallah. Hapag ibadat in pag-ibadatan sadya singkitan yung manusia amu sadya in Allah subhanahu wa ta'ala. Di nato pasuran sinamun dukaing daing kaniya. Fa inna ma'naha la ma'buda haqqun illallah. In ma'na lang na sinamun la ilaha illallah amuna in wayroon mapatut pagtag-ipunan pag-ibadatan amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na bangin pagmana tasin la ilaha illallah biasin kaybanan wayroon Tuhan tagpapanjarihan singkatan alamin amurin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun waktu indagbusan niya biasin namin definisyon si mga sila kafir na kauna. Kaingatan nila yung kataan uno niyon Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari tagamulhay kanya sa pag-ibadat dahil hindi sila kimangi. Nen la ilaha illallah baktalon niya yung kataan amo yung pag-ibadat duwain dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na umamu sadya yung pagmana nato pagdihil nato kamaksuran sin la ilaha illallah suway hamaana amuin wayroon Tuhan mapatut pag-ibadatan. At ibadatin para inamuin parakala di. Wayroon Tuhan mapatut pag-ibadatan, pagtag-ipunan, tunggal, isa-isa rasin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan to. Akan nasyabot piya sa wasin syekh dahil di pajami'ul ibadat ingkatan lang na ibadat deng naman min salatin wa saumin wa ghairi dalik deng naman hasambahayang hapuasa iban sin ununu na tibahi an ibadat yajibu ikhlasuha lillahi wahdah. Wajib siya amuin tartantu tulus ikhlas tudju sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yajuzu sarfu syai'in min hali ghairi. Di tuod manjari amuin patudjuhon mo parugaing dahil Allah subhanahu wa ta'ala in pag-ibadat. Amo natin amuin bayta sin syai atungod sinamuin tauhidul uluhiyah. Ang kanang tauhidul uluhiyah ini pagyano nilalong na tauhid al-iradi talabi, tauhid amali. At iniya matawid ni namuin ngan dahil tauhidul ibadat, tauhidul uluhiyah. Sa kamaksulan nila to hamuok da amuray namuin pagtag-ipon, pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In kamaksuran sinamuin tauhid uluhiyah ini amo na in magtag-ipon ko mag-ibadat tulus ihilas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mangayo kaw dua suway sadya harap matupa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw na ngayo dua pawali, paauliya, pakakubul-kubulan, liabay mo paparukaing, misang papanabi, misang papamalaikat, nakimangi na kaw. Kimangi imano siya, liarak niyan pagtauhid niya. Pasal mataod, dahil nga mga manusia, di man nag-agreement, nagjanji iban sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa wakto yung pagpasaw nila ra.
Matawd nga mga manusia laong tabihan. Amuin hasambahayang sadya. Imiiyan iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Sapagkat pa mga sujud, pa mga ruko, pa mga dua na ngayon dugay dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsud pasambahayang jimanji patuhan kaniya ra magtag-ipon mag-ibadat tulus ihilas kaniya. Pagkat pa amon tibayuan sin sambayang habok hinang magtuy magsirik imano siya. Pangayo dua hilabay paparukaing. Naintuhan na to Rabbul Alamin. Haparakala sin dua di siya mabaya amuin maghinang pasuluhan imano siya. Suway direct matukan niya. Ang kanna wala kita niyo iyawam sin Tuhan Rabbul Alamin. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Suway direct matukan niya. Pangayo ko dua marika ko lang sin Allah subhanahu wa ta'ala way pagtaymaon ko kaniyo. Taymaon kataan sin dua taymaon sadjasin Allahu subhanahu wa ta'ala. Wayrun dua hindi taymaon sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Basta di mo akaw tudyo matukan niya taymaon niya sadja. Sa aun nasabot hadis kay riwayat dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam aun tuhal daong tabihan bang biadiin pagtayma sin Allah subhanahu wa ta'ala sin dua sin manusia. Sababin dua ini dahil mga ibadat sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mo siya hinangan naghinang pakausuluhan ataw akyat tumuparuwaing limbangan mo pa in Allah subhanahu wa ta'ala pagpangayo. Wayron dua ing nakahinang kaw tiniya sa lagu-lagu crime pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kriminal intag kay mo mang diya dunya. Impagdua mo tudyo sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yustakas illa billah. Bangkaw datungan kasigpitan. Kamudaratan subay tudyo sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagpangayo mo. Ang kanara hindi matawd daing kato labi-labi namin yari mga hula tayo ni bang datungan na musiba bukon direct pa Allah subhanahu wa ta'ala patampat kan apu kuan kan apu indaginis na liabihan ni namin kajaluhakaan kajahilan sin Arab na kauna sin namin tauri kato bihaon sababi mga Arab na kauna habihato na yung kajahilan nila bihato na yung kajaluhakaan nila bang sila ratungan musiba kapag tulak-tulakan at tawahaon-haon na tudyo nila pa Allah subhanahu wa ta'ala mangayo tawang yatuwang sila kasigpitan sabang sila halawang kahayangan magbalik na sila pakasirikan na hindi kato halawang kasigpitan magsirik da halawang kahayangan magsirik da kan na labing kajaluhakaan simbihaon dahil sin nakauna suway kita niyo maayad mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala wala yatawakkal illa ala Allah kapag tawakkal na to bukon kansu magtawakkal hapya panjari sin Tuhan magtawakkal kita direct pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan wala yuzbah illa lillah mga magsumbay sin susumbayon na to suway sadya hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun hakal na isu-isu di manjari sumbayon susumbayon biya na sin manok laong tabihan kambing sapi unta amuin kabiaksan sumbayon pagkaunon sin manusia di manjari sumbayon hakal na sin tampat hakal na sin kubol hakal na sin amuin uno-uno sa suway hakal na sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sababin ini dia akan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Beta niya kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwal al-muslimin. In sambahayang mo ibadat mo, iban sin susumbayon mo, pagsumbay mo, iban sin kabuhi kamatay mo, iniyan suway sadya karna at tinabang ko
kuan kaniya akal na sin Allahu subhanahu wa ta'ala katan. Ayaw mo siya lamuri sinamuin duwaing bukun hakal na sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Akan na parakala ini, parakala dakula. Biya na sinagi in kita, biya panjari kita sin Allahu subhanahu wa ta'ala halang sin pagtauhid, suway na to, di batalon. Inilang tabihan siya buta sadya, dahil nga mga tibayhuan niya to. Wala yusrak syai'un minal ibada illa lah. Di manjari amuin in pag-ibadat ta pa Allahu subhanahu wa ta'ala, lamuran ta pa, limbangan ta pa, sakutuhan ta pa in Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo natin makalarak sinamuin lang ta pagtauhid ta pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang kanna in kita niyo, pagka kita niyo halawm kita niyo sin aga ma Islam, nakajanji kita niyo iban sin Tuhan na to Rabbul Alamin, nagsahada kita niyo ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Subay na to yato di pagbatalon ning bihat to akan nen aga mata niyo Islam inlingkat niya magsambahayang kau at niya sumud in mahinaat in mahapon in dum suway aun pagrinyo mo. Biyabay taan kung katan, dua in katan, jijikiran, pagtatahalilan mo, katan. Iniyan, kamatauran na mo in renewal, sin pagtauhid ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumambahayang kau, marinyo na sabi na mo in, agreement mo iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala para kala ini. Mag-ayil, katan, at niya, in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo, di mabugto, in panauhid mo, in panumtum mo, in palsugpatan mo iban sin siya. Amoy ato namin kabayaan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niyo, aunday haman niyo ti usabuton na to, amo in, mismo in, Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang siya ubos na magsambayang ang mga laong tabihan jijikiran pagtahalilan niya o tahalil sabuton niya tiap-tiap ubos niya magsambahayang mabilang inilang tabihan pagpaw tatawarin renewal sinamun agreement sinamun parakala sin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga salagu-lagu rukon sin sambahayang amunin patiha yaon doon namun sa lagu-lagu basahon ta parakala sin pagtauhid biya na sin suratul Fatiha ingkatan tu tibayuhan sin tauhid iban sin sa lagu-lagu amon ang pag-ibadat amon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in basahon sin kita ha sura al-Fatiha alam sin sambahayang iban sin pagpudjita pa Allah subhanahu wa ta'ala paglagu ta pa Allah subhanahu wa ta'ala sumujud rumuko kita yaon dayon duunin namon lang tabihan palsugpatan ta iban sinamun Tuhan ta Rabbul Alamin. Ang ating kabayaan kato sinamin tagpapanjarihan kato, tagamulhay kato, di papas, di mabatal, di malara kinamuin kari asali kapapanjari sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Atawakan pagtauhid di kato, atawa di malaraking ka-Islam, hasupaya kita amuin magparuntungan dunya labi-labi na adlaw akhirat. Aun dahil nga mga long tabihan, aun dahil nga mga amuin pagsabuton, pagtahalilan, long tamatag, long tahalil, jikir, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap amuin, bang siya maubos na sumabahayang, makasalam ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabuton niya nin long tabihan, susugsugon ni la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk, walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah. Muslim la ilaha illallah wala na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan. Dalikan na sabi katu la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Amo natin dahil mga pagtahalilan bang kita yan magtahalil imaksud mag la ilaha illallah la ilaha illallah amo yato
tahalili namuin pagtag sinamuin bihat to. And Rasul sallallahu alaihi wasallam pagtahalilan niya tiap-tiap ubusin sambahayang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita niyo inamuin laong tabihan dihilan ta kamaksuran maniu tiyo in pagtahalilan sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibanding mga sunnat ubusin sambahayang bukun ko mangin biasin pagkabiaksan sin di kato amuin magangkat sin lima inya to imbeta da ini bukun bihat to subay adkar zikir bukun amuin hinangun adat sinamuin tauri kato panganal nila ubus-ubus sumambahayang subay sumanggasin 25 nila patas sarayaw-rayaw dumu akaw patuhan in hajat mo pangayoon mo kaniya amunin hawak to sujud kaw amo natin sa suuk-suuk mo pa Allah subhanahu wa ta'ala sabangin tao amuin di siya magadhaatulan sara biutang kaniya iwan di siya umupi hajunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at niya in mangi mahinang niya marayaw makahinang nasin pagyano namun hinang pagyanon bid'ah hinang amuin bukod na haaturan sinamuin masin kita niyo. Din Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapag sambahayang sallu kama ra'aytumuni usalli. At niya subayin upihan nato in junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang biadi ning pag sambahayang niya. Naring mga amuin pag-ubos sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambahayang. At niya in sambahayang ukabon sin takbir tambulon sin salam. Naring mga tahalilan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la ilaha illallah naka natunay namuin lang ta in makna niya kaina wayrun Tuhan mapatut pagtag-ipunan pag-ibadatan buat malaingkan tunggal in Allah subhanahu wa ta'ala law na sin Rasul wahdahu la syarikalah tinawayrun wahdahu la syarikalah tunggal isa-isa niya wayruun sakuto niya lahul mulk kaniya rin kawasa walahul hamd siya rin siya mapatut pudjihun wahu ala kulli syai'in qadir Allah subhanahu wa ta'ala inamuin makakausin kataan ununo la hawla wala quwwata illa billah ma'ruf kabiyaksan sin tausog yung makna niya la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illallah wala na'budu illa iya lahun ni'mata wa lahul fadl wa lahu sana'ul hasan bialikan na sabdi la ilaha illallah wala na'budu illa iya artinya wayruun mapatut pag-ibadatan buat malaingkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa mura ya Allah nakatubian lahun ni'ma walahul fadl walahu sana'ul hasan imaksuday di sin kabtangan ini amuren nakatu piag balik-balikan sin dahin di inamuin parakala tauhid al-uluhiyah amun tauhid pag-ibadat amun pagtulos ikhlas sin pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala kaya kay napusan la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun kiniya hatungod sin pag-ikhlas, hapag-agama, hapag-ibadat, tupot sadya tunggal matto pa Allah subhanahu wa ta'ala. In panagnaan long nabihan, wahdahu la syarika, la ilaha illallah, wahdahu la syarika la. Wayroon Tuhan mapatut pagtag-iponan pag-ibadatan, tunggal in Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu la syarika la. Wayroon Tuhan dugaing isa-isa niyara ikarwani wala na'budu illa iya la ilaha illallah wala na'budu illa iya artinya wayroon pagtag-ipunan namu pag-ibadatan namu ya Allah buat malaingkan ikaw ra isa-isa mo ini ka hinapusan niya mukhlis la ilaha illallah mukhlisina lahuddin artinya bang hatungod sina mo yung pag-ibadat pag-agamasin kita kataan paldaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala subay sadya tupot
tudju mattu pakatunggal sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Angkan na mga palanggungan na mga agama Islam, ingkatan natin niya ibadat tupot sadya pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Damikyan biya na si mga mangindua ako patuhan pagkabiya mo yung kabiyaksaan sin kita niyo mangindua. Indua ini bukun sana mo pagyanon sin kata mo pagsabuton law na hadis dahil ad-du'a mukhul ibadah. Indua utok sin ibadat. Inyat to law na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwal ibadah. Indua mismo amo na ibadah. In pagdua inyan ibadat sa laggu-laggu pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Yan di manjari akan na bang mo diuwaing in tiudjuhan mo simpangin dua mo patuhan Rabbul Alamin in iyan hati niya nakahinang kau sa lagu-lagu maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in lawan sin ibadat maksiat. Nahabihato na mo yung dagbus niya mga myulya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala. Palihalaw na to na mo yung pagtauhid na to patuhan Rabbul Alamin. Insyaallah miabot na yung wakto. In sumunod amo na yung tauhid al-asma wa sifat sabuton man sin kita niyo ha waktu biya ini pagkabiaksahan sinamuin kita niyo bang man kita niyo dihilan da sin Tuhan tinya waktu iban sin umul makapag bak kita niyo habiya sinamuin waktu ini bihaon sa sabuton namo kahinapusan supaya mapalihala nato namuin duayat to panagnaan na sabut sin kita niyo amuin palihalaon nato akaron nato yung parman sin Tuhan Rabbul Alamin ha sabuton sin kita niyo bihaon walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Amuyat to inamuin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bakas na kiyaway ta sin Tuhan nato Rabbul Alamin. Kiyaway ta kiyawanda kiya paghubaya-hubaya pa junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapay nakita ni umat niya iwan sin mga sila nakauna yatto kanabihan umat nakauna la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Bang sadya kaw ya Muhammad amuin nagsirik biatal mo nagsakutukaw kapag ibadat mo pagtauhid mo limbang amin Allah subhanahu wa ta'ala la yahbatanna amaluk tanto papasun na mo inamuin kataan hinang mo yato amal salih wala takunan na minal khasirin salta haadlaw akhirat lamud nakaw deng hajumlahan sin mga taulusong angkan na in parakala sirik mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala bukong parakala sibi-sibi in tauhid day sa bukong parakala sibi-sibi sabing tauhid bangin tau miatay kapag tauhid tanto makasulod siya sulga way pagduarwa bangin sa kasirikan damikyan way ron papasing katahin ang niya amoy nagdeng ka akil balig mo rin kasibi-sibi mo nagtag-ipon ko nag-ibadat ko simudud ko patuhan imumul ka hang gatos tahon nagsirik ka hang kasikan sadya papas katan bangkori makapagtawbat hakabuhi mo yabutan ko sing kamatay kasirik angkan na in Tuhan na Rabbul Alamin wala kita yung iawam sin hukuman niya sin bayta niya para kala sin ini aun ini bayta sin Allah subhanahu wa ta'ala hindi kato bang kita baytaan sin president sin amoy mga sekretary mataas sin amoy director sin kataan magtubya intay nga tamo biya nagtatakad yaw di madya kita marayaw bang kita mas sa sin Quran dumungog sin Quran pagbasahon sin magbabasa sin imam sin mga haun-haun na tawa kita masa subay tatuod biya subay natutuod amuin dungugon marayaw ang magbasa sin Quran sabab niyan bukon ula-ula in Allah subhanahu wa ta'ala parakala amun supaya ta mapalihala in tauhid makaanib kita rin hasirik insyaallah masabot na tuda laong niya aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Amo naton sa lagu-lagu, amuin habay-habay sin kita niyo. Taming nato hikaprotik sin pagtauhid nato, hikaalib nato dahil kasirikan. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih. Bunal tuod in Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw nagsirik ka niya wayron nakaampunan mo. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ingkataan do sa mapuas dahil sirik ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada punin sirik wayron natod kaampunan niya. Na magsukol kami kanyo kataan patubtubon namo na sadyaray nito mangsawpama aw mga kabtangan namo wala imamo pagdihil namo kamaksuran atawa ununo na pabuntulon niyo man paamuhon niyo man inatureng kamo sadya sabang aw mga lawng ta imamo ray dito baha taupik sin Allah subhanahu wa ta'ala asalin kita niyo doon kita niyo hakabtangan amuin bunal biya sin kabtangan sin Allah subhanahu wa ta'ala muna kalam niya iban sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon kita niyo manggayunggong hadwa para kala yan na bangsa upama biya na sin sambat wala imamu inyato di nato pasaran sin kita niyo sabang imamu amu ato namun bogbukan aplayon sin kita niyo na in wala imamu paamuhon man sin kita niyo magtulong tabang kita niyo pahinang marayaw inhinang nato ini biya na masin mga amuin nasabab nakaabot nakasampay pakania inamuin panainghug sinamuin siabot sin kita ni maniutu ilmu ini tinia pal sababan nagtuyo kita niyo nagtabang kita niyo hinang marayaw nakaabot simampay kato pakania misang kita niyo ay nagkikita magsukol kami kanyo kataan hatiranan amuin ay nagbati laul amuin timakad sinwakto dahil hapanagnan sambil pagkahinapusan mangayo kita niyo doa pa Allah subhanahu wa ta'ala tap bangman kita niyo dihilan da kusog iban sin kasay ampunon kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala indusa nato nakatatampal iban sin nakatatapok iban bangman ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala in paldusahan kasaan sin katan muslim usog iban babae bata maas buhi iban sin patay iampun kita niyo kataan sin Allah subhanahu wa ta'ala demikian mamapapagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala ing kabuhi nato dahil di dunya sambil paadlaw akhirat iban bangman sin Allah subhanahu wa ta'ala palihalaon kita niyo dum iban sin mahinaat ibang bangman kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala pataptapon pagtauhid matukaniya palayuon paanibon dahil hakasirikan tudyo matukaniya imahuli hitukbal namo inamuin sa salam-salaman balik salam kasilasa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahu akbar Allahu akbar Allah